Kukhona indoda kaNkulunkulu eyayinoNkulunkulu ngaphakathi empilweni yakhe, eyayisetshenziswa nguNkulunkulu empilweni yakhe. Ngiyacabanga wayewenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kepha la sifunda khona sithola nangu uJona uyalwa nguNkulunkulu umthumela eNiniva ngoba afuna ukuthi ayowenza umsebenzi, ayofeza umsebenzi kuleyo ndawo. Kepha esikutholayo kule Bhayibheli lithi uJona wabalekela uNkulunkulu, waya la engamthumanga khona. Uma aya lapho uthola na umkhumbi, abantu bagibelile, naye uziphonsa ngaphakathi, ubona kongathi uphephile, usukile ebusweni bukaJehova, angekho uNkulunkulu asamthola. Uzithola nayo ngaphakathi, ungena nezinto zakhe azithwele, ungena emkhunjini. Lithi iBhayibheli wehlela endaweni yaphansi, egumbeni elingaphansi, wafike walala ubuthongo, wafike waya ngobuthongo. Kungani na? Ngiyacabanga ukuthi bekakhathele, mhlambe bekagijima, ngoba kwesinye isikhathi senza izinto, senza iziphambeko ezimpilweni zethu bese senza kwangathi uNkulunkulu kasiboni. Kwesinye isikhathi uzunyenye uthi ubhaqela uNkulunkulu ngeke akubone, kepha iso lakhe libhekile. Nale ndoda enguJona ngiyacabanga yayigijima, ifuna la ingafika iphephe khona, isithola lo mkhumbi, mhlambe bese ikhathele, yashela kule gumbi eliphansi yafike yalala. Nakho engikuthandayo uqonde khona kuthe uma asalele njalo, ngoba awumrobha uNkulunkulu, awumenzeli kabi uNkulunkulu, wehlisa ulaka uNkulunkulu uma ungenzi kahle izinto. Uma wengelinye lamalanga wema wavuma wathi uJesu inkosi, ngiyamamukela enhlizweni yami, bese uhamba wenza izinto ezimbi, bese wenza izinto eziphambukile, ulaka lakhe lehlela phezu kwakho. Nalapha uJona ulaka likaNkulunkulu lwehlela phezu kwalo mkhumbi. Kungani? Ngoba kunalo Jona obalekela uNkulunkulu, ongenzanga kahle ebusweni kaNkulunkulu. Wafuka isiphephe lwakhe, wafuka isiphephe umkhumbi, wafuna ukusinka, wafuna ukucwila. Bathuka abantu, bathuthumela, bangazi lutho. Bathuka abantu, bacabanga ukuthi manje kwenzekani. Mhlambe lo mkhumbi ulayishe kakhulu, mhlambe lezi zinto esizithwele ziyasinda, ingakho lo mkhumbi ufuna ukushona phansi. Kepha bazi imfihlakalo ukuthi uNkulunkulu wehlise ulaka lwakhe, ngoba kunendoda ekhona lapha phakathi kwabo ebalekile ebusweni bakhe. Yilo mkhumbi namhlanje esizithola singaphansi kwawo, sihlezi sivuka ekuseni sasihlupha, sashiya izinto ezimnandi emakhaya, sashiya izinto ezibalekile, sathi ngiyokhonza uNkulunkulu, singene ngaphakathi kwalo mkhumbi. Kepha kunezinto esingazenzanga kahle kuNkulunkulu. Funa uNkulunkulu uzokwehlisa ulaka lwakhe. Mhlambe siyazibuza, ikakhulukazi ncenga uNkulunkulu bakumathonsi, uthi uyabheka ibandla lamalikhuli, ibandla lamalandi, kunabantu kulona mkhumbi ababalekela umsebenzi kaNkulunkulu, kunabantu kulona mkhumbi abathwala izinto zabo eziyisinengiso kuJehova. Yilo Jona owacishe wachitha iningi labantu ngenxa yokungalaleli uJehova, ngenxa yokutshela ukuthi uhlakaniphile, kepha akazi ukuthi uNkulunkulu ubona ngisho nasekusithekeni, ubona ngisho nezinto esizicabangayo, esiplenayo uyabona. Ingakho ukuthi uJeremiya athi nginamasu amahle ngawe. Uyazi uNkulunkulu ukuthi lokho esikuplenile kuyawugcina ngani. NoJona kwabanjalo. Ingakho elinye lamatilosi, isikhulu salamatilosi, ngoba singasazi, babhekile bathandaza ngoNkulunkulu babo, babiza mhlawumbe izithixo zabo, bahlanganisa izinto, bathi omunye utshone ekhoneni lakhe ahlanganisa izinto, afuna ukuthi isiphepho siphele, kepha kwenzakala lutho. Wahamba
wathola le ndoda yilele yile ngobukhulu ubuthongo lithi iBhayibheli wamvusa wathi unani wena olele ungalala sibhubha na unani wena olele walala ubona sishona kunalama questions engothandayo uyini umsebenzi wakho ungasiphi isizwe wena namhlanje ngihlezi la ibandleni ligwele ibandla mhlamba ngenzanga kahle kuJehova mhlamba ngihambanga kahle uyini umsebenzi wami ngoba nalibandla liyawa uyini umsebenzi wami ngoba nalibandla liphumeleli lihlala likhuleka njalo imihla namalanga bamemezele bathi siyakhuleka ngelanga elithize ngisibone sengikhona nami kepha ibandla lokho libuyele emuva alikhuli lebandla kungani mhlamba ngenzi kahle kuJehova angihambanga kahle kuJehova kudingekani uma ubheka laba bantu lithi iBhayibheli baqala ukuphosa izinto elwandle baphonsa abalahla konke bathi mhlambe kusaba ngcono umkhumbi uhambe kahle baphonsa izinto bathi mhlambe kusaba ngcono umkhumbi uhlaliseke kahle emanzini kepha kwafana mhlambe nami namhlanje ngidinga ukulahla konke lenzondo ngiyikhiphe ngiyilahle ngekhosero ukuze umkhumbi ungasinki lenhlebe enginayo ngiyilahle umnyango uvulekile ngiphonsele ngaphandle konke funa lo mkhumbi uzohamba kahle funa ibandla lizogcwala manje ibandla lizophenduka senze intando kaNkulunkulu Jesus bamvusa uJohn kungani bamvusa bese kuyithemba labo lokugcina bese bazi ukuthi mhlawumbe le ndoda khona izasiphathela khona bese kuyaphela lokho ingakho uJona akafunanga ukubahlupha noma kubambuza imibuzo eminingi wathi ngingimHebheru kaJehova ngiyamesaba yena ngoba shilo ukuthi ngibalekile kuJehova basi ukuthi mhlawumbe uma ngabiza lo nkulunkulu wakhe izinto ziyawenzeka uma ngakhala kuNkulunkulu ngiyawuphela konke isivunguvungu siyawuthula amen Jesus bathi manje ufuna senzeni ngoba sebafikela ukuthuthumela sebafikela ukwesaba kuthi abethu uNkulunkulu bahlulekile abethu uNkulunkulu abasizanga ngalutho ufuna senzeni kuwe umuntu ndini wathi ngithatheni ningiphonse lwandle wangibanikeza isolution wathi ngithatheni ningiphonsele lwandle mhlambe kibo labantu ngiyacabanga bebangasibabulali bebangafuna ukutholakala abanecala bathi sibabulali ngoba bathatha umuntu bamphonse lwandle ngoba bazi ukuthi lwandle kunezinto ezithusayo mhlambe singamudla simcede kepha wabanikeza ka solution kuthi ngithatheni nimphonse lwandle ngoba azi ukuthi kungenxa yami ukuthi lo mkhumbi ubonakala kwangathi ufuna ukusinka namhlanje lebandla sidinga abantu abazoma bathi Jehova ngisukile ebusweni bakho ngisukile ebukhoneni bakho angimkhonzisi kahle umfundisi wami kwesinye isikhathi uyangiphulekela kepha izinto ziloku zingalungi ibandla lokhu lingaqhubekela phambili namhlanje ngiyasukuma Nkosi angilungisanga kahle indaba yami angibambanga kahle indaba okuphathise yona bese izinto ziyawushintsha zihambe kahle zenzeke kahle kwesibili incwadi sithola le ndoda ilele nayo bebahamba nezigugu baloku bashumayela izwi alokafundisa njalo mhlambe wafikela ukukhathala wafika wangena egumeni eliphasi walala kwasuka isivunguvungu nakhona athuka amadoda asaba kepha ngikuthandayo ngalamadoda azi akukho la sikuthola khona kuthi lona leyo waya kuNkulunkulu wakhe wayokhala kuye kepha bathi asivuseni nayi ndoda sihamba nayo asivuseni uJesu sibuya usixazululela lenkinga asivuseni uJesu bayazi solution kuthi kule ndoda yamadoda elele lapha ekumilele ngaphansi uma singaya kuye kungashintsha isimo singazithola singekho kulesimo lesi ingakho ukuthi bamvusa wawukhuza umoya wathula konke
kepha wabatshela wathi nine nokukholwa okuncane. Namhlanje ibandla lethu sidinga amakholwa azokholwa ngempela, sidinga amakholwa azokholwa ngomoya nangeqiniso, sibe nokukholwa okujulile kuNkulunkulu, ngoba ibandla lethu uyalidinga uNkulunkulu, uyalisebenzisa uNkulunkulu. Ingani na ungasukumi usithintithe uthi yebo sekwanele manje, mhlawumbe lo mkhumbi uqula nje kungenxa yami, mhlawumbe lo mkhumbi awuhambi kahle kungenxa yami, lezinto engizithwele zenza ukuthi le bandla lingaphumeleli, lezinto enginazo zenza le bandla lingayiphambili, lenzondo yami ihlangahlanganisa abazalwane, nokuhleba kwami lokubhekela abanye phansi kuhlangahlanganisa abazalwane. Kepha namhlanje sinethuba lokulahlela ngaphansi, siphonse emanzini, siphonse olwandle, bese kuzoba lula, uzozwa nawe uhamba lula, umsebenzela lula lo Nkulunkulu, ngoba ulahle konke, uphonse konke olwandle. Lahla lenzondo nayo, lahla lo mona wakho nawo. Uma ubona omunye umzalwane eswele, ungahlekisi ngaye. Uma ubona omunye umzalwane ukhonza naye eswele, ungahlebi ngaye. Ukhwebe omunye kone umdonsele ekhoneni, bese sicala ukukhombana ngaye, bese sicala ukuhlekisa ngaye. Asikulahle lwandle lokho. Ikhona ibandla lethu namhlanje lizohamba kahle, lizoflowa njengalomkhumbi lapho sebamphonse khona uJona, baqhubeka nohamba lwabo ngoba bayisusile inkinga bebanayo, bamsusile uJona. Kepha uNkulunkulu engikuthandayo, ngoba uma kusebenzisa uNkulunkulu, uma kuthumile lo Nkulunkulu akakulahli. Lithi iBhayibheli wahlela inhlanzi, uyakuhlelela uNkulunkulu, uyasihlelela lo Jehova. Ngisho noma abantu bese bakulahlile, noma abantu bese bakusola, kepha nawubuyela kuye uzola uphenduka, uyayilungisa indawo, uyayilungisa indlela yakho yena, asoza kushiya. NoJona naye wamhlelela inhlanzi, yamsala afuna khona uJehova. Nawe namhlanje funa mhlawumbe bese usola uthi mina sebakhulume ngami kwanele, mina sebahlebe ngami kwanele, ngoba ngishiye le bandla, ngoba ngibashiye abazalwane. Kepha uNkulunkulu uhlelile uthi hlala la ibandleni, wena kuphela zinikele kuphela ngokupheleleyo, umethembe yena, ubheke kuye, ngoba nguye owaziyo, nguye oyofumana usizo empilweni yakho, nguye oyoba isolution. Uma uyawuvusa yena lo Jesu namhlanje uthi Jesu siyashona sisize, uyafika athulise isimo, athulise konke. Sebahlebe ngabe kwanele Nkosi, ngicela ungisize, lungisa inhliziyo yami. Sengikhathele ukukhubeka, sengikhathele ukuhamba ngesikhubekiso zabanye. Kepha namhlanje uma uyawuvusa lo Jesu, uyawufika suse konke, uyawufika shintshe lesimo, bese uyamkhonza ngokukhululeka, liqhubeke ibandla kaNkulunkulu. Kunomunye umalandisa indaba athi kwakunomunye umama owehlala nomunye ubaba, angasamthandisisi kahle lo baba. Lo baba bekathanda njalo ukuziyela emasimini ayolima, njalo ekuseni navuka wenza lokho akwenzayo, bese uyaphuma uye emasimini. Lo mama waba neplan, wathi mara ngiyomsusa njani lo muntu, sengikhathele ukuhlala naye, ngiyomsusa njani lo muntu, sengikhathele ngiloku ngimbona. Uthi umalandisa lo muntu, lo mama wapheka ukudla okumnandi, athi ngifuna ukumphekela azothi nakubona lokudla jabule, adla suthe, ngoba azi ukuthi ekusebenzeni kwakhe emasimini kuyofika isikhathi lapho ayolamba khona. Wathi nasaqedile ukupheka lokudla wakufaka kahle esitaftinini. Uma kufakile wathatha nepoison kancane, wayimixa nalomshibo, wahlanganisa kahle. Uma ubheka lokudla kuhle kuyathandeka, kepha yena uyazi ufake la ngaphakathi. Uma landa lo muntu uthi konke okwenzayo uzenzela wena. Amen.
kuthe uma sekufike isikhathi sokuthi kufanele ukudla kuhambe kuye kule ndoda emasimini. Yafika lengane yalo mama wathi wenze kahle wafika, ngicela ukukuthuma uhambise lokudla kubaba wakho ngoba umntwana akazi lutho, yena konke akwenzayo kuhamba kahle. Uthi malanda wathatha isikhaftini umntwana waphuma agijima ahambisela ubaba ngoba kuyibanga elide. Wathi mama uphekeni, waye kuphuma iphunga elimnandi, wahlala phansi umntwana wavula isikhaftini, wabona ukudla kukuhle ku-attracta ngisho nawe mawubheka mhlambe bowungafuna ukutaste. Uthi lola naye wafaka isandla umntwana nange yawashona wasithela ekudleni, wadla kuthena sengafu wakhumbula ukuthi ngithunyiwe, wagijima waya kubaba ngiyofika baba ngixolise ukuthi baba nami bengilambile uma ngithume nakho ukudla. Asagijima njalo umntwana, yaqala yasebenza ipoison emntwaneni, yambamba yamsonga isisu, wawa ngakafiki kubaba, waphela ngomntwana. Ubaba wathi uyaphakama, wathi kunomuntu owayo lapha. Kuthi umagijima afika wathola ilo mntwana, wakuthwala izandla enhloko, wathatha lokudla, wathwala lo mntwana, wagijima wabuyela ekhaya. Uma fika ekhaya mama yababona bangena, yena u-expecte ukuthi kuphelile ngalo baba le masimini. Uma bona lo baba ngena phethe umntwana, uthi lola nayo wayeka konke umama, wagijima wathi yini? Wathi nangu umntwana ngimthola file aphethe nasisikhafini. Injalo impilo, kwesinye isikhathi senza izinto singazi ukuthi sisenzela thina. Mhlambe komunye umsongela izinto umakhelwane wakho uthi kwangathi angafa, bese mhlambe uNkulunkulu ngoba akalifuni umona, akalifuni ulunye empilweni yomuntu, bese uhlela izinto ziphendukele ngakuwe, bese uhlela izinto zingakhambeli kahle wena. Ngani? Ngoba wena bawusongela omunye. Asiyekeni namhlanje kulona mkhumbi esigibele kuwo ukuthi sigibele nalenzondo. Uzonda umzalwane wakho uzumfisela izinto ezimbi, uzonda umzalwane wakho ungazi ukuthi wakonelani, kepha kuba nelenzondo. Lahlelelwa nje namhlanje uthi Nkosi uJesu ngithole uyisolution namhlanje, ngikuvuse ebuthongweni ukuthi uthulise nasi isivunguvungu esihlupha impilo yami, uthulise nasi isivunguvungu esihlupha lenhlebo, uthulise nasi isivunguvungu esihlupha lokuzikhukhumeza, ngizibone kwangathi ngcono kwabanye. Bathi uma benza izinto bese uthi mina ngenza ngcono kunabo, mina ngenza ngcono kunalokho. Umfundisi bekangangiboni yini? Kungani angabikezanga mina? Kungani anikeza usisi? Mina ngenza ngcono kunosisi. Asilahleki lempakamo ngoba yasilahlekisa, yenza umkhumbu ufuna ukumqwila. Namhlanje uma siyawuphonsela lempakamo elwandle, zonke izinto ziyawuthula, ibandla lethu liyawukhula namhlanje. Uyakulibusisa uJehova uma siyoba nabazalwane, uma siyoba nabantwana bakaNkulunkulu namhlanje abazithobile, abahamba ngokuzithoba, abamkhonzayo uNkulunkulu, bamkhonze ngomoya, bamkhonze nangeqiniso. Sibe nabazalwane namhlanje abakhuleka kuJehova, bakhuleke ngeqiniso nangomoya, bangasenzeli, bangakhuleki ukuqhubekisa abanye, bangakhuleki ukuqalekisa abanye, bakhulekele ibandla ukuthi liqhubeke. Namhlanje uNkulunkulu umile, uvukile, angathulisa lesiphepho. Namhlanje lo Jehova uvukile, angathulisa lo moya ovunguzayo. Yini ekuhluphayo empilweni yakho? Yini eyenza lo mkhumbi ufuna ukuqwila ngempilo yakho? Yini okwenza lo mkhumbi ufuna ukushona ngokuba khona kwakho? Zihlole namhlanje, funa lo Jesu angakuthulisa konke lokho. Uma uyawuthatha inhliziyo yakho uyinikele kuye, uthi Nkosi thulisa konke, thatha konke Nkosi, thatha indawo yakho. Ngiyahluleka mina, yebo ngizamile, ngikhonzile iminyaka, yapha impumelelo ngiyiboni, incubekela phambili ngiyiboni,
kungenxa yezinto ozithwele, kungenxa yezinto ezisenhlizweni yakho, zingumthwalo kule nhliziyo, ziyakusinda namhlanje. Ingakho na uvuka ekseni uzoba ngathi uphelelwa ngamandla. Ingani? Ingoba uyacabanga ukuthi nje usibhani namhlanje ngiyobhekana naye esontweni, bese uzozwa ngathi awufuna ukuya. Namhlanje thula konke, ulahlele lwandle.